MLA Kemaukurwat constituency Barenek Ton Lengdok Tongkar. Rengkat Gejing Don Lang Ubaki Nong Besau, UEE ke PHE Division, Ba Ai Karbudan SDO Bat ki GE, Hakakat Kendai Terek U Naitung Arajar Arbusau, Klelit Manhiar, Balik Jerip Gejing Pentre ke Greater Maukurwat Combined Water Supply Scheme, Hakishnong Mauten, Kumjo Ya ke Greater Mausau Combined Water Supply Scheme, Hakishnong Light Lausnai. But yakadam hakishnong wasiat yak district Southwest Khasi Hills. Hagani gejinit jurep ubarenik ton lengdok tongkar kumunong mikmat ulapan pau gejing kemen kebakrau bani I bagejing pentrei ke Greater Maukurwat bat ke Mausau Combined Water Supply Scheme bat yakadam ba kalaya chaprang ba gejing trei gladap kumbah nyopo nakasispa. Ubarenik ton lengdok tongkar ulai kublai kerpangru iki engineer nadu EE SDO bat iki GE. Kibala shimkya ban bot dia nakakam. Aku juga por lukar paru kontraktor bagian pendap nak keluar kat bala kerjeng tray ke barangsa kenang bagian nak ban pendap ka haga por ke bobiang. Isukman menitu bangi idon kejing kerman, haga bangi paya ke progress juga kejing tray. Iskoban ai kublai kerpang ki officers ki bala tray shit ki bala ya tray kia kam tami extreme engineer barangwan thamai hakani revision jongi de la shimkia bah ban follow up yakini kejing tray ban ya coordinate berki contractors te baro na du engineer SDO KJE barkhot ki bala yashim khia kini kam UI ki ya chakmat ki don ki item kam tam kini ki snong kini ki CWR ki snong ki wabon ki la yadap ai ki bala shibun ai kini contractor ki baret bat ki bakam crowd ki bala shim khia hadu kata kata kini kam hak ba ki ya tray nakwa banitu pajba ba ki sha kini ki jing tray ngila shim ya karis rangkat bar ka jing sngo red mensim nangkong namar ngila yale persyak kendiat ya ka technical advice haka bangila yok sanction ya kene ka scheme kene ka Maukurwat Greater Water Supply Scheme kumba san phukundai krur lajan riu phukrur ka bahaka jisha ka kum ka proposal kalong ba ka way ka kam ka way ka project de ban alot ha way contractor bat ka jing ka advice ka technical advice kalong de ban ai contractor ka khamla ki contractor ka don ka capacity ban tray ki kam ki bahya ko kum kine te hendrei hakajing perkat nam tak interest jong ki bobon ki balang ki kontraktor ki baret ki kontraktor jongi ki traisnong ki traijakana sini ngila shim ya karis ka bala banong ka big risk hakto ko por hakabang ngila perkat ba kabha ban split ne kam khnang ban yo kam ki bobon balang yeso kemen hadu kata-kata ngam sipoi perkat ba hadu kata-kata ya kata step ka bangishim bakan penpoi bungut buntli ki bo order hajaka ban ai tang ka wi ki bo order engineer lai tu yang aku mbak arspa Andrew Pau tam ya ki work order la yo ban issue na kam takan ke project ya ke bangi sukman hadu kata-kata hadu katno pungut kados pangut ki kontraktor ki la yo kam na ke way ke project ngalas keli na ki engineer sakatno ai ka por ka barang kaman pendep bikini ki la kemi lenti bala kuru punol long ka bala ki kemi lenti kontraktor barok bala ki la pendep hapo jo benai Disember lane lada omla aru lese hadu benai March te Henry karang don kedak ni keli bakrau bar kata kalong bahaduk mentang yimpat syai la ka JJM kan extend em haduk kata kapor ka badon kam ki kontraktor jengi lada jia ka JJM ka extend ya kata kapor na keling ka sarkar India ka extend ni kapor ki kontraktor jengi kinom face problem ni ka payment Henry lada jia kumno ka ministry kam extension ya kapor kan dei ka burden ka bakrau ya ka state government jengi ban siu ya kata ki bill jeng kontraktor te ki kapat jenga kalong lada long ka bala ngamtip kat ki barang la ban le bakin persyang ban pendep kat ka bala ban le maksimum hapo jo banai akos ngira don mata sa si banai tam tiladang don ki ba ki kontraktor ki bala kan long ka babha hado kata-kata ban target ban pendep ha banai akos ki bala la de bamla maksimum kan ki bakila ban le ban pendep ha banai akos kenang ba na keleng department kan yo ban clear ya ki bill kat ki bakila ban clear hapo jo banai akos bat hadin nang ta hoat na keleng sarkar ki pilati bangin ya kun ya kata ngin ya persyang kadika genuine need ban yo extension ikmi lenti ru baka ministry kanang ai extension ringim la ban sim ya kata for granted bakan long back nomor rajia kam long kajing khia kan hap haka kle jong ka state government ban jong ki kontraktor ki ban hap up ya kata ka bisa ka ban yo na ka state phone khendiat kan bu jing kontraktor jongi tegane gede ki pat jonga ya baro ngasukman ban yo bagi skim kala ya chakmat ki JJM kidang pon hamala kisnong ngak kerpat iki kontraktor barok badi kejigi trelang joki officer bad joki snong ru bagi ni simkia bagi ni persang ban pendep ya barok di kam ya ki balas dang ha ka por ka biangkat ki bala ban pendep stet kata karang baha